Mizoram mason na lampluang hun kan lo thiang le ta dera amasa in clear to te zongzong in the vine ti bai ole zanin kan program chan na tan chuanin World No Tobacco Day me ni somthum pakhata vailo le akai noi zongzong donni World Health Organization in Apuan Mizorama kan manna ilo clear howang World No Tobacco Day vailo donani chu ni somthum pakhat thanga sang ni som paruk khan Aizola Chief Minister Pulal Than Hova Seminar nei ani a Chief Minister Banquet Hall man ani he seminar a hian Pulal Than Hall Chief Minister chu khwalian ni in kalkhom te ma thu asoya ko san sang te le helama malatu ten vailo dona a ma an la chu afak puho la chuan ramdang atanga dan lawa secret run luta che all ruk na om ti soin mi puite ma khwanga in atulani chuang khwa khirnan na sajok kalpui ani ang ati Chief Minister chuan district sanga zuk le muam khwa khirna anti tobacco squad 10 thanem ngai taka an kalpui chu lom om ati thu asoi hemini hiam Pulal Than Hall chuan point of sale POS bot manga secret fakmoi na om lo na Mizoram chu apuang hala he huna hiang khwal za om Pulal Than Zara Health Minister point thu soin zuk le muam do na NGO sang te Mizoram Journalists Association MJA tele Indian Society on Tobacco Mizoram chapter te ne na an thorim na lom thu asoi Indian Society on Tobacco Mizoram chapter president Pilal Riliani le bipoimo dang te poin vailo laka inthiar filim poimo na an soi ani Pulal Sota Finance Minister Baka MLA le Sarkar ho tulian thanem takin he seminar hi an mangbok ani Kanramin mason na kong azona hian kan mamole kan manral te po atam chove zela hemi a hian lang sarber pakhat chu kolpetha power and electricity kan ti hinia heng kan mamona te pushuk dor hian sarkar pon kongsang shingin mala to trina masona po kan mu chhozela zan ina hian kan ram kolpetha siam na tura project kalmek pakhat Tuirial Hydroelectric Project Bitiana ilo clear hovango Mizorama Hydroelectric Project lian ber tur Tuirial Hydroelectric Project hi kumsang ka sakwa somkwa paria July thla khan North Eastern Electric Power Corporation Limited nipko hnuaya tho tan ani a thozo ani main ro kholna eng emo awangin kumsang ni pali jun thla atang khan cholsan le ri ani a kumsang ni som atang khan thar tho le ni in tuna hian na za a somsari panga chu thozo ani to he project hi Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA in adwan ani a nipko hnuaya tho ni in an hnuaya hiang kholian bun na chu Patel Engineering in athoka Bharat Heavy Electricals Limited BHEL in electric coal an mamo angte an supply thunga tuiluan liam na tur spillway chu siam zo to ni in tui khwana dam le power siam chhuana tur powerhouse te siam mek alani tui khwana hi meter somsari panga a sang meter zasari a thui ani dona siam zo ani hun chuan kuangzau lutuk lavin kilometer somriat panga vela thui chu he tui khwa tui hian a odona catchment area kilometer sang khazariat somruk vel aneyang tuilak pen na kong diversion tunnel pani meter zasari somsari panga a thui le meter zasari somnga panga a thui a omanga tui kho atang hian meter somnga a sanga tui kho thlain chu chuan khol a thwai vir le don ani Tuirial HEP a hian megawatt somthum ve siam chuak thei tur khol pani bun ani dona unit khat na hi June sang ni som pasaria pe felman tum ni in unit ni na hi September sang ni som pasaria pe felman be sei ani khol pani hi bun fel ani nu chuan tuitam lai berin megawatt somruk atanga somruk pathum vel siam chuak thei tura ngai ni in tuitlem lai chuan megawatt som paria atanga somni vel siam chuak thei tura ngai ani Tuirial HEP chungchanga hian Mizoram Sarkar chuan Central Electricity Regulatory Commission CERC nen in remna Power Purchase Agreement PPA an siam to a he tui khwa atanga power siam chwa za a som pani chu Mizoram chantur ani a power siam chwa hi unit khat cheng kwa zela leitur ani ang Sarkar hnuaya scheme le policy sang te hi amalan kalvek chuan in thwale in bakboi hi thil om theiniya chu wang chuan fel faizo ka kalpui ni theinan te
tin mi achor tu mi pui te ta na ol samjok nan sarkar chuan thlun zoma tho ho na convergence hi athupui lian tak ani a kan flagship program NLUP po hi scheme shang ne na convergence kalpui ano ni to a tun truma hian tuikum clustera NLUP le RKVY tho ho na toya sap thei ching tu te ta na program buat sai le a ching tu te kom na ila clear ho pangu Mei ni somni pariat sang ni som paruk in rin ni khan ching pui run mol pui ching chi pa tuikum cluster hnuaya NLUP RKVY hnuaya sap thei ching tu te tui khwa siam na tur le wan enkol na tur tan puina second installment chu pupi si zoram sang liana MLA MIFCO chairman ni bok chuan asem pupi si zoram sang liana chuan tan puina dong tu te fui na thu soin Sarkarin aizon na ngel nget an nei theina tura bultan na tur tan puina apek chu pathian tri chungin rin om na le taimak na nen dik taka mang turin afui ani tuikum cluster hnuaya abika sap theichin hi NLUP le RKVY convergence scheme manga tho ani a he project hi kumsa ni som pathuma approve ni in kumsa ni som pali khan malak chan ngal ani MIFCO chu implementing agency ani a project pumpui hi cheng nuai zasari somriat pathum point somrup pani ani a NLUP in cheng nuai zanga somni pakhat point som pani tumin RKVY in cheng nuai zani somrup pani point somnga atum ani tuikum cluster nuaya khosom pakhata hian sap theicing tura thlanmi zaruk som pani omin chungzinga za somruk pariat te chu ti thadu lo le Chan pui zom tlak lawangai anni awangin ti top sak anni a tuna hian mi zali somli pali te hna he scheme manga malak na hi uluk zo ka kalpui zel ani RKVY tingin second installment cheng nuai za somthum pakhat po dong le to in he mi mang hian tuna tui khwa siam na tur cheng sing ni le sap thei hwan enkol zui na tur cheng sanga awa in cheng sing ni sanga beneficiaries pakhat zel tan sem ani a NLUP atanga second installment sem tur cheng nuai zanhi somli panhi point somni nga mek ani a reilo te a semle thwai be sei ani bok verification report a alandanin tuikum cluster chunga sap theicing tu za zela somsari panhi te chuan ma thatakin an la a nikum kumsa ni som panga chung khan MIFCO a ringot quintal zanga vel shalin bazara po quintal zanga vel bok an thal chuak theya kumsang ni som paruk sang ni som pasaria pheichuan quintal sang ni zet thal chua tur thar chua an be sei ngam to ani he project hi ataka tho tan ani atangin khotin VC le VLNC te troi om na hnuaya area officer tenen tumni verification uluk taka nei ani to a hei hian na satakin na thok tu te a tan lak na pe a khotlang hruai tu te le VLNC troi om na MIFCO ho tu te an loma wan nei tu te an phur hle a he scheme awanga an hlotlin na lang chho me ka na tho nuam an ti a NLUP RKVY hlotlin na po sap thei mang hian alang chho mek zel ani katming chu pi van mal somi bak tong veng pui ani a I sap thei chin hi a thakhop maya thei tui takalo ni a I sarkar malak ma NLUP hnuaya MIFCO kaltlangin chanpui na te kan handonga mimal sumle pa in kutna thoktan chuan ati theilo tam tak he azam na han siam te thingbuk rem chang be chana han zuwa mai te ni thina khangang te kha he sarkar in MIFCO kaltlangin thir zai te min pe a ti chuan thir zai te zamin he amun te kan han buat sai theya lomom hle a sap thei hi thingbuka azam tir te arem chang le azam mai ai chuan thir zai ne na hetia han zama han siam hian alo hlo khop mai atin ara vai te nuama a hnuaya em phur po in ti hian kan lo mai thina arem chan na ni atun ma chuan thir zai te sarkar ina minron pek ma chuan leya azama kuta han hai chop te nga yatin ara te athiang lim lo em maya tunai ro chuan ara te hi athiang lima bazar zor tlak thiang lim takin
i om thei hi sarkar malak na hi tha kati hle a i kalze la tan po hi chu kan du ani kaming chu lel chan dami bak tong veng pui kania sap thei ching tu te chinga kan tel ve a ani lo thak kan ti khop maya ei sarkar in mifko kal tlang te a hetianga ron ti te po hi keini chu kunna thoka ei zong thin kan nia ale lama chuan in lo fa rok zel kolani chuak chiar in lo fa thin te kan nia hetia sap thei min han ti sak atang hi chuan listen sa noya mi noya va thok lo ti hian kan han om ve thei ta nia kan lom khop maya ke hi ke kap thuama bak tong khwa kania sap thei global society a hian chairman nilai kania ti chuan ke ni bak tong khwa hian NLP RKVY MIF kon huai a hian sap the ei jong tu te hi chung ko som sari pani kan nia ti chuan tuna hian sap thei hi ti china kan soita kan khan heng chung kwa te hian ei zon nan ber kan manga a lo tlin na po tuna hian kan tel me kan ni ti chuan kan thlai ra te hi MIF ko ching chi muna hian kan chung lu ta tun kum sang ni so panga ral ta khan quintal zali kan chung lut phei to a chu athar ti rania tun kum lo thar le tura le tun kum top lama hian yellow variety hi ara kan seng le mek do na ta ero hi chuan quintal sang khat hi kan tlin kan ring to a kar khata hian in voi khat kan lo thina chung kan thlai ra te chu pick up hian in kan phur phei thina mifko te hianin thatakin min lo dong songa thlai hral na konga hianin harsan na pakhat ma kan tok lova mifko department chunga hian kan lom hle a tin mifko department hian area officer fel tak keima ani beneficiaries te min troi om tur hian an ron da a posilal biak eng ate pu hung ate pu durate hian kan huan kan hum ha te amhuna min tloa min ron check renga voi enge mozat ending nan ron thoka kan malak na te min riat puya ti chuan tuna hian thatakin ezonna kan kalpui me ka tun laya voksheleng lar tak PRRS chungchanga mi puiten kan sha tur poimo HNVT department lama mi thiam ten an soifia na chu tuna hian lo clear howang o ole tun truma hian Mizorama vokna na sileng mek PRRS chungchanga kini HNVT department ten Mizoram mason na lam tuang programa hun thatak ngai thewang kan lom hlea PRRS chungchang hi kumsang hi som pathuma te pokan lo hreto a maro jutun truma hian champhai te an leng tharve le trana kan duangin ma hi kan lat ngal mai theilo na chan kan han soi du a April thalai hol vel tang khan champhai hian vok sileng report ania chung te chu enge liberty hi fin fi a hara Mizoram chunga hian heng sileng ang chi ridang ni si suen fever kan ti te suen ersi pelas na danin ang deu mai hi chinga moza to ma chunga wang chu na nat na fin fi thei phot kha atrula chu tiang tur chuan ma po lang hal watania chuan chu tiang atan chuan ni thum thlanga sang thi som paruka khan rapid response team kan tia hilai Aizawl district le Lunglei district northern zone tiang son team ni hin siamania Aizawl team te hi ni thum thlanga chuan champhai pan chuan an tlan chhota a chu mi te malo lang ma po chuan champhai district a thok te hian mana sa takin an lo la to a ana ten lo en kolatin adam lo te ending na turin athisente ano line sample test tu ten lo collect to a tin an nikal so point chu tiang chuan an han ti ve a kha mai ba ka khan dam lo te dam doi te an keng chawin en kol ngai te en kol chaw ani boka tin kha mi te khan khotlang khuai tu te le ranbul association kan ti te le khilai DC te le na meeting te han nei chawin atu langin ma an han la chawa champhai chu mai ba ka a hriwei omna dewan riat khonai mun eng mo za tan han tlok kwal ngala ti chuan chu tiang bok chuan lili thanga khan Lunglei le Longtlai lama kami rapid response team joint director southern zone hovin an tlan phei ve deng hal boka
อันนี้พอชวนมากันสวยงบกขันสลมามันหันวลาอันนี้วักลเฮียนน้ำเหลาเต้นเอ็นกอลไม่บากะที่ชวนมีปุยเชียดตัวรันขวดเข็นระดานกันที่อังจีเตเลฟิล์มคนนัตัวที่ช่างเตอันว่าอินจิตีรินที่ขันซัมปูลเตสตัวเตนนหอนะเฮลายพุนะโคเลสเตเวติโคเลสเขียนlaboratory testi rania chuan dam doi te anin dai lo point thon bel zel ani china ni riat thanga po khan champa ya te cpcl messenger ten han tir ten han thon le an nia tin PRRS chungcha ga hen department in avei em awangin meeting te poi kan nei jing hle a ni kuat thanga sang ni som paruka kan director hawa meeting chuan PRRS chiang le zuala kanเชียดเทนันเละฟิลสตาฟเละออฟฟิศเต็นมากันหลักตานตูร์เชียงควงเลยจุลอินเสียเตียนนันตีอินโพลิคลินิกคอนเฟรนซ์ฮอลล์ดีเรคเตอร์เรตส่วนฟิลออฟฟิศเละสตาฟเต็มมีติ้งนิสอมปนิทางอาสังนิสอมปรุขานกวะจุดจวนสตาฟปอนด์คัลทะเลจุดจวนเชียดตะกันอินเสียตีรักมาหลักตานตูร์เตอินฟิลานีอะจวน PRRS เทสนักข่าวลายะเกี่ยมันนี่ดีพาร์ตเมนต์กันจ่าเวงาลวัตตานิสอมบริษัททางอาคารกิจขัดกันที่จุดจะนิสอมรุกเทสที่นักข่าวรอนเข่งเวียจวนโคเลสมีเตนเองขัดยาสัมปูลหุ่นรังอาทิเซนเล่ตักสบูงกันลักรังกันลักตั้งแต่ครั้งโคเลสเตสบากะอาทิเซนเตหิเกี่ยมันนี่เลเบอร์ตอรี่เวทีดีพาร์ตเมนต์อาคารเอ็นดิกโลนิเวงอัลตานิสอมประกวดทางอาคารสัมปูลสมรุกเจ็ดจุกันเตสงาละตุนเข่งกันสัมปูรอนเข่งอะไรกันอินทนตีร์เซละอันนั้นนาดิสตริกดังละกายเรามีเตะและพุ่นนังดังมีเตะปอรินเลจูรอนทนเซลตุริกันตีอะจุกันเตสโชว์ตะเซละจวนตุนเข่งเฮียนเองว่าจะริซัลจุกันผู้ตัวเข่งเฮีย PRS จุจ้างเฮียนเนี่ยนิสมนิทางาสังนิสมปรุกปองหันกันมินิสเตอร์ฮาวินกันคอมมิชชันเนอร์เซกเรตารีเทนเนนกันมินิสเตอร์รูมาDepartment Officer ยังบนสัตว์ที่นั่นมีติ้งในอันนี้จุดจวนเซ็นทรัลและสเตทสุรการะเตะยังเตี้ยกันเล่นด่านตัว PRRS ฮีถ้าตะก็คอนโทรลมิโซรัมตรังตีเร่มาแล้วนี่เทนตัวเรียนมิโซรัมตัวนัก Department ฟันกันในตรังจวนเองมาตีตักเทนี่แล้วมาลากด่านตัวเตะเรียนเขาวันนี้จุมิจูลซุยจวนสกีมเตะอัตุกเนี่ยแต่กัลินนิพานไม่ได้กันบ่อยปุยหาละจูงแต่จวนเฮมี PRRS จังโลปรันสีแรงสิมฟิมาฮีชัดตะกันคอนโทรลที่นานเฮียนมิโซรัมเฮียน Department เฮียนแต่ทีละส่วนอมละเวกรันไตน์เซตกันที่อังจีเตเละเฮีรันอัพมุนดังจังลากลูรอนคัลตั้งปุยปวดเราหันดาไลลงนัตัวเก็บอังจีเดวะค่ะบอร์ดาร์เรียกันเตียเตในเวทหากันเตียจุดเตียงตัวจวนมุนสริลายะมิจฉามุนรังเห็นรถนัดเตกันเทนะทินรันหลอนรูดเตวัคซีนเป็กเทียงจีเตเป็กที่นานวัคซีนดีลนัดเตเลยนัดตัวดีลนัดเตทินทิลปอยหมอตักประกัดจูเฮงปอยในไม่ละถกตู้ที่กันปอยหมอเลยอะขัดเตียงะมุนรังปุ่นขัดมีปลีปังอาเตโพสเบลกันลงไงโดนจุดเตียงตัวจวนกันดีพาร์ตเมนต์นะโพสรวกกันในเมกเตฟิลับตัวอดีลนั่นเตะเทนเพย์จุดเทมโพรารียอันสอร์ไม่ตัวระทูลจวนลายมันตัวระดีลเบลนังจีปาราเวตฟิลสตาฟกันเตียงจีเตเองว่าจัดกันดีลบกะจุดเตียงดีลนั่นตัวสกีมแต่จุกันบวชเสียจูเซ็นทรัลสุรการะและมิโซรัมสุรการะเตกันเทลูกตัวทิน PRRS ที่ตีเรมตักตัวจวนรำจังกางเตนเตียงเฮียนรันซงอวกซงขัดเตสเฟกอเวจุติมังเฟกตัวเตียนี่ขัดเตียงตามเตปหันอย่างเงี้ยนี่กันมากันลากเทตากันตีนเซ็นทรัลเตรถนัดเตปกันเทนะจุดเตียงตามให้force kaling ata nanti chumi omzia chu an test to a low positive anti another sik low pai nge kha chu an tha luisa ka ti khan compensation an petrin ani tha luisa khan ti lema ka chu tha nge tu ra ngai ni a sik ti rem don chon
chung atan te pot chuan engo zat te kan dila amaro chu hei hi kan punge yang ti ke ni chu kan soi thei lowa amaro chu he ri alo rem the nan hi chuan he hi malang na poimo tak pakhat chuan ni ti kha kan soi tel duwa PRRS chung chang big anat dan te la inven dan tur thil poimo tam taka oma hei mi puiten kan riat lana kan zom tlan lo chuan department ni ko thian pa lak chuan engma om zia do om don lo chunga kan riat tur poimo tak tak te min riat min ril turin doctor chi nei thang pui doctor solama specialist lo som te ang PRRS hi virusina athlen ania aming ang hianin chithla na kongran in chithla na in thla chon na le an thok na konga natna om thin natna langchuak thin natna ania Mizoram ma hei sang hi som pathum khan kan veya Mizoram tan chuanin thil thar chu ani me alawa tun tuma sang hi som parukhian kan veile ania tlang pui thu in disease anatna lan chwa dan te in kai chon dan te khat tlem apoi mo zwal soi kan tumanga henat ne hi aming ang takanin in thlap chon na ko ngate tin athok na ko ngate na athok kan te kha I atwar na ber chu vok no te ho an nia vok no te alan chwa dan chu atira kho siksang takte an nia tin I chote an ei tui lova an thok te abwaya I khati angkhan zoi an thimei chin ani tin vok thangla ya chuan atlang pui thuin thok na kong lama harsat na an nia thoha ang deute thorang ang chite le thok harsa ti ang ten an oma chute ang chuanin anatna an tuatlang pui an lodam chua kani po in an mani hian an chaklo zui pui em ani tin vok pui tlinga hi chuan atlang pui thuin sub clinical kan tia anat na shikpai ve tho si khan anat na kha an mania alang chuak lawa chute ang chuan a om tlang puya vok pui rai la ya hianin no an chia thina no te an nei hun trep to hianin no an chia thina ani lo po in no thisa te an sing shina tin thilavin an sing ani po in chung ano te ho chu an chaklawa an chor che a an thizui vele mai thin bokani vokpa ai hian atlang pui thin ni china kan soi ang khanin anat na lang chuak si lavin astrik ero chu an lo pai ru vereng thei fo bokani tin he nat na ve to ran vokre re hi chu an chaklo zui ema nat na dangin atla bok ma bok ani tin he nat na zona kan zo fo zona kan don fo thina chu mishing ina kai ve them ti ania he nat na hi vok nat na chawani a vok chawin a ve chena tin mishinga he nat na hi kan ve ngai lawa mishing chuan ve a hlo om lem lo ani chu chan he nat na hi virusina athlen ani awang hian a enkol dana hian enkol na thabik mu mal taka hi om lawa chu specific treatment kan te a virus that tura a treatment han pek big tura kha om lem lawa anat na ina atla buak to te an chaklawa an nat na do the na te ti chaklaw alo ni thina wang khan dangin tla buaka chumi chuan anat na an tortur ayana sa ina tortir thina chuwang chuanin chutiangina atlak buak secondary bacterial infection kan ti angchi ven nan khanin antibiotics te pek turania tin kho siksang takte an nei fo wang khanin na chhokna te po pek chin turania tin an nat nei na atla buang nu an chaklawa an mani an nat na do then te kha alo tlak niam ta ka wang khan immune booster kan te chu te ang chakna lampang chu eiti ra thaboka tin ko thalo lamte amo khate ang taksa chaklo na dang an lo ni chan fluid therapy kan te he dextrose kan te ang chi thisena thun ngai chi ang haute pokha pek a thabokani nichina kan soita kang khanin a treatment na virus in thlen ani awanga a treatment specific treatment om lo kan han ti zoya khan khate ang natna ani awang khan a inven na lama hianin kan rilru kan pek na sat apoi mu ema chumi kan inven thenan chuan kan in kai chhonna langsar pui mu kha kan ti kan soima sap photanga kan in kai chon na anat na in kai chon dan langsar zwal bera chon direct contact kan te an mani le an mani an in hnai chil lu to ka wangin random lo bula cheng tan khanin nat na kai kha ol sam em tin random lo hianin an taksa atanga
thil chuak thin tui ril chuak thin hei an hnara tangte an ka tangte tin an zun le e ka tangte in khatia an thlau pal lo emo lo hip lo emo tin pemati lu pal te in emo khatia ang natna kha an ve pha china I natna ran huang khata hianin ran om ho selangin rei lote pakhat an chuan rei lote za som kwa hi chuan kai ngal vek turanga yan ni tin ain kai chona dang le chuanin hei ran in pol tir na tang hianin apa kha anat na lang chuak si lo khan sub clinic lang khanin ashi khalo virus si sela khate ang chi te khanin apuya khan khanat na kha akai chon theya tin hei siau thiang him lo adam lo ta na man to man non le te ang chi ate po in kai chon theya tin hei mishinga en kol tu te random lo en kol tu ten kan ke ate mo kan kuta te mo eng tin tin na moni mundanga kan wa chwa pu randang ran in danga kan kalin khatia ang huna khan kan vakai dar thei bok ta chuba kha chuanin hei motor te le ran chopek na bungrwa mothil dang an chote an tui lakna te khatia ang manga bungrwa kan man ang chi atanga in kai chon na kha a thei boka tin motor khatia ang farm tlo chini na hun danga aput dar theina chance kha omboka tin bawra ka hianin kan in kai chon thebok bawra ka shi aleng ve thebok tinani chu fang virus in athlen kan ti to kha a invent dan a in kai chon dan kan she to a chu wang chan invent dan tura kha chu ti kha chuan na langrok meya invent na kan man lar ber vaccine hi kan ram anga chuan india rama chuan tun thlengin kan la she lawa kan la mangai lawa mun then khata chuan an siam to aman te pon manga mai ro chu heng la ya chuan kan hu pha ka om shi lawa ni vaccine hi chu wang chuan in akai lo tura kan lo invent na hi apoi mo emema ran vul tu ten kan in kai chon na kong kha sia in random lo lakshan wat te a huanga tanga mundanga sona a shan pa en kolte tin mundanga tanga chin shat lo vokle tharte khatyang laka khan kan film khuranga ya tin an taksa tanga thlau thin an nia wang khanin ran in le an mani ran nge ya po kha kan en kol thiang hima hei disinfection kan te disinfectants manga ran ti thiang himna te ran in ti thiang himna te abung bel ti thiang himna te khate ang chi ol sam taka kan mu thei tuisen te chinai tuite bleaching powder te po tin phenol ang chi te po ol samte te in kan muthe aman po ato lawa tin dam doi dora chung aya tha te po tam tak ala om zel zo tur ta mani chung ang mang chanin kan ran in te kan ti 5 fo turan ni atin kan ran te po hi kan bol 5 fo turan ni a shileng kho chen om ma emo district danga emo khate ang om to pe ka chuan regular takin ni tinin kan ti sham shama poimo em ani chu kan invent the na man ra poimo takania tin ai kan tiaran karaya te po hianin apachi thiang him lo man pal thilom the nia khatiang laka han kan film khoranga ya mirandam lo chiuna lui mang lo tura kan film khur angai boka tin bawra ka kanin kai chon thei ti sha in ran thi nei ten ran kan the thang na konga khan kan film khura ran vuldang tena an tor ve zel lo na na kan ran alo thi palani po in phumbo halral ani lo po in thuk deu hleka phumbo sham chin turani chuwang chan heng kan ti ba ka hian enge insects te kan tia zuwa kan tiang chu zuwa in heng nat na te po hi apudar the ka te ang nat na sipai enge moni ranina athlau acho bang noi te mo ka te ang chi an lo put dar mang khanin ran indanga an the dar the ka te ang laka po khan kan film khuranga ya chubang chan he nat na hi ran vultu te tanin lo na na satak athlen the wanga kan film khuranga ya wangin kan invent the na tura alang sar zwal kan han tarlan te kha ngai poi mo travelangin kan hlo lu tuk tur te po alo nep deu mai the ani tin hei department in ma kan la thina mi pui be se ang te po phak lo chen kan ne ni mai the a hela ya hianin mi pui te ne nangen na pakhat han siam ka du chu ran andam lawashi alenga ma se afin fia ko nga hian
BCI kan ma lo fo thin ni in alanga chute angkonga chuanin ran vultu ten mo phurna thui tak kan nei ve a kan ran adam lavin emo kan ran dam lo na wanga athi ani chuan veti department nai vai dispensary nai vai mo hospital nai vai bera report wat chini langin anti senemo anti sa antin antaksan vital organs mangte a anat na khafin fia thina ni awangin khate angkha kan nei zung thin lawa wangin anat na fin fia ko nga han kan lo tlai le thina chuwang chuanin ran vultu ten khatia angdin huna kan din to chuanin an ran thi te kan hena enge postmortem kan du MT te min lawronin engtia tiral tur nge ti te kha min ron shil zung the se langin chu chuanin diagnosis afin fia ko nga nasa takin min puyanga tin aven le zel na tura po ma kan la zung the do na ni ti kha kan cha do department lama ti the enge mozat omma se engkim kan ti vek the lawa ran vultu ten ti ve tur tam tak kan neya kan tan hawa poimo tang chataka kan tan ho the na kan tho ho zel the na turin in ne na ngen na ka han sia mani chu kha soi the tok ni se langin kan pu hian soi maya mo soi bel do mo ni chuanin anin hun ron changle se langin a thaw me thil pakhat le kan soi bel du chu tuna PRRS sileng me ki he Mizoram tu din muna district akai lo na ate akai thar zel ri lova tina kai to na po ran thi te an tlem chho le to a zia chho mek nin alanga he ta tak hian mi puite kan film khur tuna kan ngai thlak ta ang khan ala tul em thoni ti kan thia thi pui moin ka ria district akai to na atanga district alakai lo na te khuwa veng khatianga ran in la pol adam lo ni kher lo po a ri pai to po lo tam regina aom theya khang sim ma khai la pol lo ri ni sela foreign ram Myanmar kan ti tang te chuan ti lo tu rang hai sai la chu mai ba ka district in karte ko in karte kan in la pol lo ram kha mi pui na kan ngai poimo em ka ria tin PRRS 3 rin lel kai ka tiang ang dam lo ni kan riat te district ala len lo na po arang the bera veti mun kan nai bet te le directorate lapte min ron riat tir vak tunin mi puite zawain kan in ngen bokan di kan lo me Labor and Employment Department noya zin in poimo tak pakhat Industrial Training Institute ITI tie kan shadlar hi Mizoram economy ta na poimo hlea he training institute tang hian training lo pal chuak to a izon ngel het nei tam takan oma zanin hian Aizawl district ITI mun ma be chen le an ho tu te kam chuak in lo clear howang go coming to lalmuan oma government ITI principal thokmek kania government ITI chanchin le India rampum puya ITI kalphung asoi thei tur hi alom katia government ITI hi sang kha chako sumruk pali a tran ania amai ro chu tuna omna mun ITI veng Aizawl a hian chuti lai chuan omna mai tur infrastructure inte a classroom le workshop te din alani lo wangin ITI Sri Kona Assam Silchar min mi khuala ti chun sang ha jakwa somruk pali atanga sang ha jakwa som sarile panga thleng khan ITI Sri Kona a government ITI Aizawl hi mi khwalin kanomani ti chuan sang ha jakwa som sarile panga atang khan tuna a omna ITI veng Aizawl a hian kan om tran ani ti chuan tuna hian government ITI Aizawl a hian trade somni le pathum kan neya a unit zonga kan soi chuan unit somthum kan nei ani te chuan teaching staff hi somthum le pathum kan oma nan teaching staff te nen chuan kan vain tuna hian somnga le pali kan omani amero chu post engemoza thi tuna hian arwak meka hei hian class lak chungchanga le ITI enkol chungchanga chuan tlemin harsatna min siam dewa
nang poni sela tuna hian government ITI aizola hian staff somnga pali thokin zirlai hi tuna hian zathum somthum pali anom mekani de chuan ITI hanti hian tam tak chuan aming chu kan threfu wanga amaro chu akal phung ani phung le om dan hi kan na chiang in karing lowa han soila National Council for Vocational Training hian India rampum puya ITI te zirtur hi aduang vekani Mizoram Board of School Education in Paul Som pani te board exam a conduct ang hian ITI India rampum puya ITI te question paper hi asiama exam abuat sai boka tin certificate po ape bokani chumini wangchuan India rampum puya ITI entinan ITI aizol kan zirlai le Srinagar niamo Delhi niamo Mumbai niamo Chennai niamo Kolkata po ni se ITI zirlai ni chuan kan inang fekani tin kan certificate don po ai nang fek ani India rampum puya ITI tehi National Council for Vocational Training hian bin khai khoma kan kaltur kan kaldan tur aduang veka chutianga kal chukan ni ITI hi Augusta class kan trana semester system akal kan ni wangin Augusta kan tran kha February at akumle February first semester kan exama te chuan July thla khamikum vek July thla khan exam kan nei le thina chutiang chuan ITI India rampum puya kan session tran tak hi August thla ani thina exam hi tumni nei thinin February thla le July thla exam kan nei thina ni Vilal Zomliana supervisor government ITI aizol kania ITI aizol hian building hi tuna hian athar hantila block 2 lamkhu athar veka da don taila building pali athar kan neya chung tenen chuan avain building som borvel kan neya henga hian classroom asang chevin an neya tin workshop asang chevin an nei boka tin hostel girl hostel le boys hostel kan neya tuna hian boys hostel hi athar sakme kania luat hei trap ani towa tin chu baka quarters hi som borvel kan nei boka ta chuan thok tu te kan han om khoma thei chin china tin kan institution hi block nia thenani a block 1 le block 2 kan ti a akara hianin metar zani borvel alautla hemi hi lelama chuanin administration ate har satna min thlen lek lek thei ni te point kan han thria block 1 le block 2 om thran lova mun khata om khom vek thei hi chuni sela du thu sam ania amaro chu trade te hon belzel e tilen belzel alo ni ta ka ero hi chuan tuna kan ram nei hianin mun khata hanin khungkho mai chu a har sat dewa wangin block nia trend kan nita ani tin kan building hi engamo sa ti chu sang kha zakwa somsari pakhat somsari pani borvela sak ani awangin alo hluito hle a arop to via watuna hian building thar neizel turin kan hotu te point thei top chain tran an la central lama te project siamin tiang chuan andila handil chua thei te pokan han neya tuna hian heng kan workshop sang zago somsari pakhata sak asam type ho te hi chu a thei chuan in thak zo chho vek kan han tuma engamo chen chu kan han in thak to nge nge a tuna hian
a hlui tak tak ero chu engemaw zat ala omani ITI aizola zirthei trade somni le pathum kan neya chung te chu heng trade te hi an ni a computer operator and programming assistant kum khatzir pol som pas no zirthei ani a stenographer and secretarial assistant kum khatzir pol som pas nuwa zir baker and confectioner kum khatzir pol som pas no pol som pas tan zir thei hair and skin care kum khatzir bok ani a pol som pas nuwa zir thei ani kaming chul sangpui nia hair and skin care a hianin instructor sin ko ma chuanin kan che ti semester 1 le 2 a chena nia tuna hian semester 1 kan zo to a semester 2 kan ti le me kan july tha hian exam kan nenga tin kan che ta hian zir thei chin chu matric pass sin in an zir theya chuanin kan che te changa zir chuak hi tam tak na mu den om to atin dor siam te pon om to a tin chu ba ka phaile ma om 5 star te thlenga thok to te tin a chen chu Malaysia la ma te ten chong kan in chen dar tlang pui to a tin tu na kan zir chuak ho po hi chen kha chu phaile ma chuk tum le te po anom boka tin Mizoram chung anga po hianin mun sang sanga thing tlang khwa thlengin kan in zar phar to ni cutting and sewing hei hi pol riat pa sa zir thei kum khatzir ani fitter mechanical fitter hi kum ni zir pol som pas nuwa zir turani a mechanic motor vehicle kum ni zir pol som pas ina zir thei mechanic diesel kum khat zir ania pol som pas ina zir thei ani mechanic auto electrical and electronics kum khat zir ni in pol som pas nu zir thei ani mechanic refrigeration and air conditioning kum khat zir kum ni zir ania pol som pas nuwa zir thei ani electrician kum ni zir ania pol som pas nuwa zir thei ani wireman kum ni zir ni in pol riat pas ina zir thei ani electronics mechanic kum ni zir ania pol som pas ina zir thei ani mechanic radio and TV kum ni zir pol som pasina zir thei IT information technology and electronic system maintenance hei hi kum
ni zir ni in pol som pa sina zir thei ani tin mechanic computer hardware kum ni zir pol som pa sina zir thei ani draftman civil kum ni zir pol som pa sina zir thei surveyor kum khat zir ania pol som pa sina zir thei ani welder kum khat zir poriat pa sina zir thei sheet metal worker kum khat zir poriat pa sina zir thei carpenter kum khat zir poriat pa sina zir thei plumber kum khat zir pol som pas pol riat pa sina zir thei khang somni pathum te kha kan ITI government ITI aizola trade zir thei kan nei te chu anni Mizoram hian ITI pathuma oma ITI aizol lunglele sai ha te aizol ITI hi alian ber ania nichina kan ngai thak ang khan trade sang ringot po somni le pathum aoma heng trade te hi aizon natling vek trade ania heng trade a ti tak seta aizon na real rupua kan training ani chuan azavai mai hian trade halo le aom chuang lova a tha em veka amaro chu mi hringten ya training aten thei top chua aizon na tlak a siam tura kan bei ero he chonga ya entirna ni tin sikula te hi chuan pol riat zirlai chuan pol riat apa chuan pol soma lut maya pol ku alut maya pol ku apa chuan pol soma khatiang zel khan puitling tur chuan hun rei tak aduani amaro chu ITI a ero hi chuan trade khat a training to chuan a rei ber hi kum ni course ania kum khat course le kum ni course ania heng te hi a training chua to chuan azavai mai hian mani kut ke ding tur poin eizon natling ani fekani amaro chu ami hringaten kan zir angaya theitop chua kan ril ru le ngai tu na zong song pea kum khatemo kum niemo kan training chuan kan eizon na bul kan tran thei derani ti ria sumiril rupua training chua ngei tuma theitop chua ma kan lakhi apoimo le ani India rampum puya ITI te hi India Ramtana Skill Development Training Center pui tak pui ber kan dia wang hian sarkar lai pui po in nasatakin tran ala a tuna hian government ITI po hian chung zar zo chuan vocational training improvement project nuaya World Bank sum hangin kan trade paruk kan upgrade ta then enhancing skill development infrastructure in Northeast and Sikkim ti project nuaya trade thum athar zirtir tu omsa te mangtangka in din ani a tin trade omlai mek pathum upgrade mek ani boka workshop le classroom te po siam thar ani a Government of India flagship program Make in India ti te skill India an ti te hian ITI te hi an poimo khop maya even tenen po trangkopin kan department minen call to department labor employment and industrial training department le UN nuaya agency pakhat international labor organization te nen trangkopin entrepreneurship chungchanga malak na turte program kan mang hova kan zirtir tu
instructor zong te hi start and improve your business ti program manga midang te zirtir thei turin ILO International Labour Organization na master trainer ten training an pe a Mizoram tan po ITI hi skill development training center lianber ani awangin apoi mo em a tin ni china kan soita kang khan ITI rem chan na le mi puita na athat na chu kan certificate national trade certificate hi National Council for Vocational Training ti ina an pek ani awang hian India ram pumpuya hian khoya po na zong se central sarkar le state sarkar rang te hian an pum tlang veka chuwang chuan kan pas chuak te tan hian na zon aul sama chu mai ni lovin multinational company rang te po hian ITI certificate hi an poma an du'a tin ram dang te po hian an pomani arab rama na thok tu tam ber India tanga chuk hau te po hi ITI certificate holder an ni a chu tiang chuan India ram hun sang ale ram danga po he ITI certificate te hi tangkai takin mi an mang thina ni chumi ni wang chuan mizo thalai te po hian he ITI hi ron mang tangkai sela zirna hi he kan zirna skill development kan kalpui mek hi ron mang tangkai sela kan du khop mai tunma chuan ITI trainees te hian thlatin stipend cheng zanga le kum khata bugran cheng sang khat an la thina amaro chu hei kum thum borvel atang hian chu ti top ania ti chuan trainees song te hian tribal scholarship an muta ani tribal scholarship an mu atang che hian kan drop out percent po hi asang nin kan ria ITI training an ron dila ti chuan lak an nin admission engkim an han ti fela scholarship deal na te an han ti fel nuwa hian ITI training tura admission la te hian kal tha zui vak lovin anom trina ti chuan scholarship hi an mani account da thun sak vek an ni thin to wangin ke mani lama hian thunei na engma kan nei to lova an training zom lo poin scholarship hi an mu tho zela chu wangin a thei chuan tuna scholarship an mu po hi an mani account da voi khata thun mai lovin thatin emo thani dana emo thatum dana emo chutianga an lak theina chu ngai tua nita sela chutianga ni chuan kan drop out percent apo hi atlania mangti hi kan ring ani company pani chuan kan dor to chuan kumsom ni pathum ai upa kan du lo antia chuwang chuan mizo thalai ITI ronkal enge mozat hi chu pol som an pasa pol som panian zira an pasa BA college an kuala chumi nu chuan ITI an lo luta ITI kum khate kum ni te an han zirzo hian kum som ni pali te som ni panga ten lo ni der mai sia chuwang chuan kan zir lai thaber berte hian company tha tak taka te na an mu theilo pha ning ka ria do kana penin ka zong ngeyang tiren ron te kan ni lo chuan pol som kan pas te hi chuan ron zir mai ni sela chu na zon chung changa ol samani ti kha kan soi du a tin pol riat pasina an zir thei enge moza thi kan nei bokani ti kha kan soi du bokani ole tuna chuan Mizoram Sarkar flagship program NLUP hnuaia beneficiary ti thale hlotling te le an malak na te ilo thlir hovangu kamin chu lan sang ya nia dar la ka om kan nia ti atangin he NLUP dong ve a zo pui ka ti he a tin kan sarkar chak tak mai pulal than hola
azara hei du sakna rupui tak mai kan donga dorte ka thlang ve a ti hian hei thei top chwa in ma kan han la ve a ropuya atui mi tak kalau ni wang le dora zong zong ka ru ka pe ka wangin tun din hun hi ti hian tanpui na zara ka dom thea ropui ka ti le a ni te point chin lu le ti tak zita MLP awanga thei top an chwa chuan an lotlin ve ngei ka ringa tu na po hian chung kwa panga kan khosa a kan fa te pathum nen ti chuan hei kan ei zon na be ani ta a ni tin min chom tu ani der to maya ropui ka ti a min du sak na hi kalom tak zita ni dam ren se ti te po kan du nge nge ani chu ropui ka ti ma tin he tu na po hian ai na sa zo ka kai mani phak bak ti mayang thei tu chwa kan yo chwa piang dora ti po na ti lu le ze ti po kan na tung ze la ni chu tiang chuan ma hi lak ze kan na tu ni ropui kan ti kan lom khop mai ti kha kan ka soi thei ni mai se la kaming chu laldin thara ania heta nod van lai phaira si veng he kan oma hei workshop hi ania ka tuina ber ania tun ma tangin aizol lama te chan maria workshop ka thona tangin tian ka tui chowa workshop din ve hi ka chak em a chuan hei NLUP in ti hianin industry an ron ti chowa NLUP a than thei ti a khanin kan ti ve a ti hian kan in ran chow NLUP sum mangin ti hian ma po kan sona keima ni tan po lo tha a ni tina na kut na thoka ei jong tur kan nya ma se tianga na kan han mu hi kan lom em a tin hei kan khuwa hianin motor workshop mu mal hi om lowa tian workshop mu mal hi adin om chun hi kan nya helai khuwa mei ba ka kan kho che vel chong tui cher hlun thing sai thleng khian min ron dor tu hi an ron kala tui changra la chuanin workshop om chun ang hi kan ni dewin ka ria rin ayin mi hian min ron pan khom chak khop mai kan lom tak tak ani chu ti chu siam sen lawin mureng don ni mo tiro ekdila pon siam lu chin mureng ti nami siam tu ri chu om reng ni hian min dai lo jok ani siam tu ra hi chu tam khop mai ni leng hian in ol kan nei lo ni tin hian ol kan nei lo ne mai ani le ani khat zong ngi mo thak atha khat zong in sum lak lu dan tlang pui te kha han soila tin chu in chung kwa in tang kai puem in lok pui dan mo in chung kwa ele bara te khosa ga in lok pui ja te khatyang te le in kham in lak lu te kha acha them le chiang tak khi chu na riat te lawa ma se alo kal fu da na zirian a then thingtlang a chuanin in lo fa neu le ne sarkar na thok te po an ni thawa lo lak ti vela tianga aba te ne na tang deuh hian ni wang hian hriat thiam na thui tak khi nei angai wang hian in azat thi hriat chia lo ma se ni khata sang ni sang thum mu hian ni deuh tlang pui mai kan chung kotan tak khian na tha ka tiamo ke mani kan chung kwa kan chang kan na po ania ti hian ke mani ele bara po mi te rual ot lawin kan om pha hi kan lom na berani tun mai poni changkan phanga tiro anyer pi don ma ai chuan ya changkan pha te reng mai chuan ni lomem lom thu te chei dem nia lom thu nia na china ka soi ang khanin enilu pian ron ti chuak hi kalom khopa alom ber pol kan ni ka ring mizoram dung le wangai hi chuan cái ai han lom le chuang tur hin om lewa cái ni bi ber ve te tianga sarkar ina mi ron khai chuak hi kan lom tak zet ani cái ni pon kan lom pui chewa chada ga na thok zel thei turin shi sel na chate nei thena nan do sa da kan la da cheo ale kan lom me ale khatizong kha zan in Mizoram Masona lamtlang program kan en ho thei te chu nia kar le hun nga ya minlo clear sakle donya clear tu te in so vain mang tha ule